biar tuh konsentrasi babe. Lah, orang Gina mau nyeritain sih. Ada cerita baru nih. Cerita apa lu begenong? Tadi si Gemoy, Ah, kita sambarin ke rumah. terus? Kita mau minjem duit. Terus? Orang dikasih duit. Nah, Nah, ini ada gosip baru nih. gosip apaan? Tentang si Gemoy. Gemoy kenapa lu jangan gosip aja lo? Iya bener. Babe mah udah tua kagak mau dengerin gosip. Bener. Gosip apaan lo? Gosip tentang si Babe. Babe, Iya. yang bener. Iya bener. Dih, kok babe digosipin? Kalau babe mah kok malas gue denger gosip. Tapi dia gosipin babe apaan? Mau tahu gak? Kalau mau tahu Gina ceritain nih gosipnya nih. Yang bener lu ya. Iya bener. Nggak bohong. Enggak. Kalau bohong awas lu cetak lu. Iya. Babe pengen denger gak ceritanya? Ya coba gue dengerin. Ya denger ya. Iya. Kata si Gemoy, Ah, si Babe katanya